mhlawumbe khona umkhokheli singamazi yothini Shembo ekhuluma ngayo la Inkokhelo ingcwele ngikhokhele nami emadluleni alihlazo sindo umoya wami. Kunento ethi uyiNazaretha uphenduka nje. Noma ke ngaba kawuphenduka uzelwe esontweni noma ukhulele esontweni unethikithi lokuqala lokubusiswa. Kufika isikhathi la ufanele uzikhethele wena ukuthi uyayikhetha inkosi yasekuphakameni. Lokho bese kukuholela ekutheni hamba uyobhabhadiswa. Mase ubhabhadiswa kunento oyitholayo ma umfundisi eqeda ukukuculisa emanzini kathathu ebese thandaza. Kunento osala nayo wena le oyinikwa uShembe asekunikeza yona ukuthi lento iyona nto ezophila kuwe izodla kuwe uzoyinikeza umthandazo uzoyinikeza konke ekudingayo yona ngoba yona idinga umthandazo idinga umgidi idinga ukuhlabelela. La kukhulunywa ngomkhokheli ohlala kumuntu ngamunye okuwuye kufanele akukhokhele ngisho kwenzeni kwakho. Kodwa futhi ithi ingoma kaShembe uyathanda abantu abayisolayo, uyathanda futhi abantu abagcina inhliziyo eqinisileyo. So angikwazi ukuhlulela mina kodwa engingakusho ngithi ugcizelela amazwi kaShembe athi la nje basikhona singamaNazaretha sonke siyazama akekho noyedwa olungile kodwa futhi yena uShembe uthi uyayithanda abantwana abazisolayo. Mase kwehlele ibana indlela yokuyisola ungenzi into ngenkani uyazi ayenziwa kodwa akukhona lokho kusilethela sifuna indlela lapha sifuna indlela ekhaya. Yingakho ngihlezi ngisho ngithi mina iyangikhathaza into yokuthi umuntu mayikhuluma ekhuluma phakathi kwamaNazaretha kube ukuthi into nje angayikhuluma kuphela azasho umunyathi hayi ma uNkulunkulu engakaphendula usho ukuthi awuthandazi kahle. Bese ngivele ngibona ukuthi hey kusho ukuthi labantu abangaka abangenazi izinto abafisayo ukuvusa imizi yasemabuku kusho ukuthi abathandazi kahle. Mhlamba ngisho bantu abahle basezulwini ukuthi mhla ka-22 August sizobe sihlangene lapha ePlayhouse. Cha sizobe singakusonti kodwa siyobe senza nje ubunandi sihlangene ngeinkole ezahlukene thina sikhona ezamaNazaretha sikhule ngaphansi kwebandla lamaNazaretha siyobe sicula kumnandi kukuhle kunjeyana namaKristu nawo siwa inviteile bakhona futhi abacule abakhona abaziwayo abazobe bekhona beqhamuka emahlelweni amanye ahlukene basindisiwe eZayoni iPostoli sonke sobe sihlangene lapha yana sidumisa uNkulunkulu siqala ukuhlangana nje endaweni eyodwa sonke ngeinhlelo ezahlukene kodwa siyothi sonke uNkulunkulu munye. Siyosho leyo ndaba enjalo mhla ka-22 August amathikiti ayatholakala 150 web ticket naseboxer nasePick n Pay uGeneral Loy uVIP u300 rand ahlanganeni khona mhla ka-22 siyothokoza kakhulu. Asekubingelele mbukelo omuhle webonana streaming lapho ngasekhaya namhlanje ohlelweni lwethu oluthi ubonane uvele emafini sahlezi nawo ugandaganda umfulo ngasho ogobhoza ke ubusuku nemini ihlobo nobusika kuyefana kuhlezi kuyintokozo ngasonke isikhathi njengoba sikule nyanga kaNtulikazi ku2026 la esibuthise khona emzini omkhulu wasebuhleni bamaNazaretha. Uzokhumbula ukuthi lokho uqalile uhlelo lwethu belokhu siba namaguest ethi ahlukahlukene la ebeniphakela khona ukudla sezulwini lapha ekhaya ke siyazi ukuthi kunegaba zakhona kunophiko lwentsha la ekhaya ayikho into engekho namhlanje sithe asithi ukuhluka kancane noma singahlukile kodwa sisekuwo umsebenzi kaNkulunkulu wakithi unyazi lwezulu la esithe asithole khona ke insizwa esencane kakhulu eniyaziyo ke ebandleni lethu lamaNazaretha. Sinobaba ke uMpofana insizwa ke ebizwa ngoSithandiwe wakwaMpofana ebambe futhi iqhaza entsheni ke kodwa ngifuna ukungena kakhulu lapho ngigeqa amagula cishe maliveli ithuba uzongena naye athi ke ukuchazela lapho ngasekhaya ukuthi iliphi iqhaza libambe entsheni yalapha ekhaya. Bampofana ngale kokuchitha isikhathi asikubingelele sikwamukele la ukubona streaming kwintokozo kuba nawe ohlelweni lwethu oluthi ubonana uvele emafini. Ndaba ezitha angibingelele umkhandlu wonke wenkosi yamaNazaretha nabathanda nje inkolo yaseNazaretha nabayithandela nje uShembe bengewona amaNazaretha. Ngibingelele ababukeli emakhaya ngibingelele nakubonana streaming ngesibingelele sithi maludunyiswe unyazi lwezulu.
Uyizwele ke mbukeli ke ngicabanga ukuthi ungasuki lapho ke ngasekhaya hlala nathi ke ohlelweni lethu lize lifike emaphethelweni ngiyathembisa lapho ngasekhaya ukuthi ke noBhema Nikholwe kuhle indaba kaShembe uma ngabe ke ixoxwa abantu ke abakule age abakuyo ke omfo kaMpofana ngale kokudla isikhathi siyazi ukuthi la ekhaya kunehlabelelo zakhona kunezinto zakhona nje eziningi uzokhumbula ke mbukelo omuhle webona ne streaming ukuthi la ekhaya kunezinto eziningi ezumsebenzi kaShembe ngayi khona imgidi ihlabelelo zonke lezi zinto zalapha ekhaya ke ezimthandazo kodwa ke ngiyafisa sinomfo kaMpofana njengoba ke esenibingelelile singene kwezinye zezinto engicabanga ukuthi ke nolwazi analo ngenkolo akuyo lokho ayokuchaza asisho ukuthi ke uyazi kodwa ngiyacabanga ukuthi umuntu omusha uzovuseleleka uma ngabe sinomuntu omusha ekhuluma indaba kaShembe foka Mpofana njengoba sengichazile la ekhaya kunehlabelelo la ekhaya kunemgidi la ekhaya kunezinto zonke nje ngicabanga ukuthi abantu abasha bayayithokozela ezabe kwaNkulunkulu amaNazaretha ubaba mkhulu namanje sahamba kulomgomo njalo njengoba esihlalweni uhlezi uNkulunkulu onyazi ngezulu la ekhaya ngiyafisa sibheke la embuzweni wami ukuthi njengoba kade ngibalula ukuthi usemusha ngamanye amazwi uzorepresenta abantu abasha ebandleni lamaNazaretha ngiyafisa sibheke la kunezingoma zalapha ekhaya noma ehlabelelo khona isihlabelelo la ekhaya esithi ngiyakholwa kuyise nakumoya oyingcwele ithi ke nakuyo yonke ihamente yabangcwele mhlawumbe uma ngabe usicabanga njengomuntu omusha lesi sihlabelele saqanjwe ubaba mkhulu sisho ukuthini kuwe futhi sifundisani ngokukholwa mhlawumbe njengomuntu omusha mangabe usibheka lesi sihlabelelo uma ngachazela umuntu asekhaya sisho ukuthini Mageba wamuhla umbuzo walikhuni kodwa ngoba sifundisiwe futhi silalelile sizosho lokho esikuzwile ubaba mkhulu efika kulelizwe wafika ewumoya oyingcwele uShembe engakafika ubaba mkhulu kwafika umoya oyingcwele kulelizwe yiwo lo moya esizwa ukuthi wawadliwa wahlala embalini ethize eyagcina idliwa intombi yakwaHadebe ebizwa ngoSitheya lo moya ongcwele yiwo lo wathi noma selifikilise sewudlile leyo mbali intombi yakwaSitheya lithi malehlizwe kuyona lithi ubusisiwe wena liphinda lamazwi ashiwo kuLuka ashiwo kuMaria akuluka eBhayibhelini ashiwo kuMaria athi ubusisiwe wena esifazaneni ngokuba kuwe kukhona into enkulu ezohlala kuwe ngempela nakuSitheya yafika leyo ndaba enjalo kwakusawumoya oyingcwele kwahamba isikhathi uthe mayisezela ubaba omkhulu esesukile ezweni laseNtabazo esesentabeni wafike khona wathola isidlo leso sidlo yiso sidlo esenza ukuthi emva kwaleso sidlo kwase kwehlizwe lithi kuye kusukela manje wena usezobona njengabantu bonke usizobona labantu abangazubona khona uzokwazi ukubona emhlabeni ukwazi ukubona phansi komhlaba ukwazi ukubona emanzini nolimi lelwano uzolizwa nezihlahla zizokuzwa nawe futhi uzozizwa ngaleso sikhathi esesuka ke manje umoya oyingcwele uNkulunkulu lo uyise waye yonke into ekhona emhlabeni esengena enyameni kaBhombela le nyama leyo ikade iholwa umoya oyingcwele la sekuhlangana khona uyise nomoya oyingcwele usohlangana endaweni eyodwa ibese ethi uShembe mase sikhulisa ke sesishumayeza noma esakha abantu bakhe uthi ke nabo abantu mabehlangene bawuShembe uqobo lwakhe sekungena lapho ke ihamente eyingcwele uyayizela mbukelo omhle lapho ngasekhaya umfo kaMpofana ke echaza kabanzi ngalesi sihlabelelo kade simbuza ngaso sisekuso umfo kaMpofana usuyichazile ukuthi sisho ukuthini wachaza indaba kaBhombela ubaba mkhulu umsunguli waleli bandla lesi sihlabelelo ngicabanga ukuthi mhla siqanjwa sasingakabe bikho nathi namanje ngicabanga ukuthi nezizukulwane zethu ngisho sesihambile emhlabeni zizoba zisasifica mhlawumbe kafishane uma ubheka ngokubuka kwakho kungani lesi sihlabelelo ngoba yenzeka liyanto oyichazayo umfo kaMpofana kodwa sona silokhu sikhona ezihlabelelweni zamaNazaretha futhi sisaculwa namhlanje mhlawumbe lokho kuwe kusho ukuthini indaba kaShembe Magebe ijulile kakhulu ngoba ayikho into uShembe ayenza yadlula neyodwa eyintweni uShembe azenza namanje isekhona
eyintweni uShemba azisho namanje sisenziwa zisaphilwa ngoba zayikade ishiwo umnikazi wazo yingakho lesi sihlabelelo noma sasishiwo noma sasenzeka ngalesi yasikhathi kodwa sinika ithuba wonke umsebenzi kaShemba unika ithuba abantu abezayo ukuthi bahlala abantu bafundiswe noma bakhunjuzwe ukuthi la izolo bekwenzeka kanje kuthango bekunje ngaleli yalanga bekunje yingakho ngithe zonke lezi zinto kusukela ekuqaleni zafika lento yawumoya oyingcwele kuhamba isikhathi kwahlangana ulizwe nomoya oyingcwele noyise kwayinto eyodwa ingakho ithi ngiyakholwa kuyise na kumoya oyingcwele na kuyihamente njoba ngishilo ngathi na uShemba ugcine sesitshela ukuthi na ihamente nengekho ngesiqu senyama kodwa ihamente yakhe mayihlangene ibiza yena iphende kube uye ngaleso sikhathi yingakho kubalekile nokuqinisekisa ukuthi uma ukhuluma phezulu kwehamente azi ukuthi ukhuluma phambi kwakhe ngoba uma kwashaya eceleni phambi kwehamente yakusola uphandla hey uthi babamkhulu wena uyathanda ukusilandela ithi kodwa uboqala uthenga isibindi njengomuntu omusha usho ukuthini ubabamkhulu la ndaba ezitha ngishilo indaba kaShemba iyona into yethu thina abantwana kodwa uNkulunkulu usenzela umusa ma ingoma isho njalo ithi uyathanda ukusilandela kodwa ufuna uqala uthenga isibindi kulezi insuku uma uyiNazaretha thina ngasho kwenye i-interview before ukuthi kukhona isikhathi la amaNazaretha bekungeyona lento ayiyona namhlanje bokuthi moyidlula nje uyiNazaretha ubuke ngathi uyintwana nje engasile ngisho esikoleni uyinto nje uthisha mekhalela uhlekisa ngento ngaze ngahlekisa ngeNazaretha agcona inwele zomuntu agcona ushenyulwe ngelanga kube nje kodwa namuhla uNkulunkulu usenzela umusa wenza amaNazaretha abasezingene kuyilo njengamanje ukuthi ngisho uhamba nje ukhululeke futhi akuxwaye ukuthi uyiNazaretha kunalokho umuntu uzasondele kuwe ezobuza ukuthi hawu mfowethu uyina ngiyabona ngathi uyiNazaretha yazi ngidinga into kanje konje ngingasizakala njani bese umchazela ngokukhulu ukukhululeka ngoba sifundisile manje mongele uNazaretha angisho ukuthi ngithini kodwa nje nawe uyabona ukuthi kunjani emhlabeni kodwa ukubuyela la engomeni yakho ithi ke ingoma uboqala uthenga isibindi ziningi izinto ezikhona la emhlabeni ezweni zobumnandi eyikhona kodwa eyiningi zazo zikuhlukanisa noNkulunkulu kanti ezinye zazo ziyakusondeza uNkulunkulu yingakho ibesithi ingoma qala uthenga isibindi ngoba kunezinto ezenzekala emhlabeni ezimbi kodwa abantu abayithandayo ngenxa yobumnandi bomhlaba manje ke yingakho besithi ke thina sithi thenga isibindi kuqala ngoba ufuna uhlukane nalezi zinto oyithandayo ukuze ukwazi ukulandela uShembe uzame ngoba akekho ngcono akekho futhi owenza kahle kodwa sonke siyazama ukuya emkhondweni yeyimemezelo zezwi lakhe hey Fokapofana wayihlahlela ngaphambi kuba sesiye ngasetolo ngoba ngiyabona ukuthi ngempela siyalandelana ngiyacabanga ukuthi lapho ngasekhaya nawe ke mlaleli nombukeli wethu ebonana streaming lokhu achazayo uFokapofana uyakuzwa ngaphambi kuba siye ngasetolo uFokapofana namhlanje siyabona ikakhulukazi njengoba ngithe awusondele la kithi kuyibonana streaming njengomuntu osemusha namhlanje sibhekene nenselelo noma ingcindezi evela kubangani ngaye senkundleni zokuxhumana naseyintweni nje zomhlaba uma sathinta sibuyela kancane kulombuzo siphuma kuwo uma mhlambe ke sathinta ukuthi ukuthenga isibindi kusho ukuthini kuwe kulezimo ezikhona ezenzakalayo emhlabeni kakhulukazi kule age school indaba abangani ijulile ithi inkosi cishe ngithe yesibili ithi yafuneka mawumuntu ube nayo umngani ozozakhela wena lo mngani ofanele uthi noma izinto ziqakile noma uhlulwe isono noma wenze into engafanele iyakwehlela hayi into yenza ngenkani into nje kwehlela ube nayo umngani ozokwazi ukumxoxa ethi mngani wami ungibona nje mina nginje kwake kwenzeka u1 2 3 ngiyacela mngani wami ukuthi makwenzeka ufika izinsuku zami zokufa wena usekhona ubongilekelela ungivumelele isisono ngingakancwatshwa ngoba ithi into makwasithele emhlabathini isono sakho singavunyanga uyosifika phambili kodwa ke ngibuye lapho ngifuna ukujula kakhulu ngoba ukhuluma ngobungani la ebunganini ithi into ehlezishiwo le ithi khetha abangani ozophila nabo ngoba abangani imvamisa baveza uhlobo lwempilo oyiphilayo
abangani bakho kukancane ukuthi ungaba umngani wabantu abagangayo ungagangi kukancane ngoba umbuzo bese uhlangana uthi nihlanganisani pho yini lo ihlala malihleze nihlala nixoxe ngani ngoba niphila impilo engafani ingakho ke siye sithi uma uyiNazaretha ufuna ba-check abangani bakho angisho ukuthi ungabi nabangani abangawona amaNazaretha kodwa ufuna ibe khona into common enihlanganisayo uma ukuthi niyasonta namaNazaretha nonke noma unomngane onaye fanele nazi kodwa ukuthi ekugcineni kosuku le ndlela enihambayo izonisa la nibheke ngakhona la wena ofisa ukuya khona thina njengamaNazaretha kunento esingakwazi ukuzenza imicimbi yamasabatha asikwazi akungikwazi nje ukuattend umcimbi wesabatha osungesabatha ngezizathu eziphikisanayo nomthetho wenkolo mina lo ngifundiswe wona ekhaya nalo mina engiphila ngawo ngaphandle uma kuumsebenzi hey kodwa nje ukuthi ngavele ngiyohlala emzini womuntu ngihlalela umcimbi nje ngoba ngithi namile kuyisabatha akwenzeki ngoba leso sikhathi mina sengidinga ngidumise uJehova ngaleso sikhathi yingakho ke ngithi le abangani ibalekile kakhulu ngoba it's either umngane naye noma umungenaye monaye fanele ube nabangani aba-right ngaloko lokhu ungabi nabangani ngoba khona abantu abanjalo abangenabo nje uhlobo abangani nami anginami umuntu engiphethe la kuba nabafowethu nje ngiphila nabo esikhonza nabo uJehova nesiphila nabo ngaphandle ngoba ngiyayazi indaba abangani ukuthi ijule kangakanani kwesinye isikhathi ukuthi unomngani kanti uphemba isitha eseqaka wena kusasa ngabe senkolweni ngabe sekhaya hey Mbukeli ngeke ngasho ngathi umbuzo lo wokugcina ngaphambi basiya ngasetolo njengoba ke ekade siphendula umfoka Mpofana waphendula ngendlela ngicabanga ukuthi nawe lapho ngasekhaya izokwenza ukuthi uyibuza ukuthi la ngikhona ngokweqiniso noma ngikhona ngokwenkohliso sophinda siqhubeke nomfoka Mpofana ngoba ke uyeza ukuthi ngempela ukuphendula komuntu osemusha eyaphendula into nayo ayizwayo ukuthi lento engiyiphendulayo yinto vele ngiphila ngaphansi kwayo ngalokho kumusha isikhathi asigoqo kwamanje sambe sodayisa ningasuki la kwibona nestemeki we will be back after this. Asiphinde futhi sikubingelele mbukelo omuhle webonani streaming nisahlezi nawo ugandaganda ongahlehli umfulo ongashiya ogobhoza ubusuku nemini uma uqeda ke kusijoyina sinensizwa la esinayo yakwaMpofana abayibizwa ke ngosithandiwe eyaziwa kakhulu ke naseqenjini ke labafosi sinayo ke la namhlanje la ohlelweni lwethu olithi ke bonani uvela emafini sesina ke ihlandla leli lesibili njoba kade siye ngasetolo mfoka Mpofana asiqhubeke ndoda madoda ngiyafisa sibheke khona ingoma lapha ekhaya athi uShembe mkhokheli oyingcwele ngikhokhele nami siyazi ke ukuthi sinabo abakhokheli futhi kukahle ngoba uzalwa nawo umkhokheli kwawena qobo lwakho uyazi ukuthi makhulunywa ngomkhokheli thina sibona labakhokheli abangoma bethu abazizalayo uShembe wayesho ukuthini kumuntu ongazi mhlawumbe uzobuka labakhokheli mhlawumbe khona umkhokheli singamazi yothini uShembe wayekhuluma ngayo la ma ukhuluma ngomkhokhelo oyingcwele athi uShembe 104 leso sihlabelene sithi umkhokhelo oyingcwele cishe ivesi yesithathu yini noma esingakangikhumbuli kahle yesithathu umkhokhelo oyingcwele ngikhokhele nami emadleleni alihlazo usindo umoya wami kunento ethi ma uyiNazaretha uphenduka nje noma ke ngaba kawuphenduka uzelwe esontweni noma ukhulele esontweni unethikithi lokuqala lokubusiswa kufika isikhathi la ufanele uzikhethele wena ukuthi uyayikhetha inkosi yasekuphakameni lokho bese kukuholela ekutheni hamba uyobhabhadiswa mase ubhabhadiswa kunento oyitholayo ma umfundisi eqeda ukukuculisa emanzini kathathu ebese ethandaza kunento osala nayo wena le oyinikwa uShembe asekunikeza yona ukuthi lento iyona nto ezophila kuwe izodla kuwe uzoyinikeza umthandazo uzoyinikeza konke ekudingayo yona ngoba yona idinga umthandazo idinga umgidi idinga ukuhlabelela kodwa lento futhi yiyo lezo kulonda wena ekuphileni kwakhe ezokukhokhela yena mkhokheli wakho loyo odinga ukuthi umphathe kahle uyena mkhokheli wakho loyo oyothi noma ngabe wenze into embi uye yoxhumana noNkulunkulu athi baba usenze kanje manje uyena futhi mkhokheli wakho loyo yokuvikela ngisho endleleni ohamba kuzo ngoba uyobe unomkhokheli hayi umkhokheli laba beyiphika abakhona laba bagcotshwa bakaNkulunkulu kodwa la kukhulunywa ngomkhokheli
ohlala kumuntu ngamunye okuwuye kufanele akukhokhele ngisho kwenzeni kwakho. Ngisathi ngiyalapho mfowamfofana noma uma kuthiwa sengiyayibona ukuthi sengenza into ephambene nale ushembe ayiyalezile ukuthi iNazaretha alikwenza ukuthi bese kunyakaza yena bese kutshela ukuthi kodwa noma ungakwenza lokho kwenza ngenkani yakho kodwa wena uyakwazi ukuthi akufanele ukwenza. Uyakukhokhela ke la. Uyakukhokhela wenze ekufanele ayenze vele ngoba yena umkhokheli wakho. Hayi mfowamfofana ngiyakuzwa impela ukuthi hayi udlindwa ufana nomfula noma kuthiwa uyangenisa kulungile sike sakubona la mfokampofana ngicabanga ukuthi einkundleni zokuxhumana ukwavela la engicabanga ukuthi bekuhlangene izinkonzo kukhona namaKristu uvela kodwa uvela kahle ngoba engicabanga ukuthi into umyalezo ubudlulisa la ubudlulisa khona ubukhuluma ukhothe emazwini kababamkhulu engomeni yalapha ekhaya ezinye zengoma uma ngabe ngifisa futhi siyibheke leyo ngoma la oveze khona ukuthi ukhuluma ngokufa la uBombela akhuluma khona ngokufa ethi kuyisitha kwabancane nabadala uthi ke uShembe oyinceke nenkosi bayafana ethuneni bambathiswa ingubo yinye uthi ke yona impethu nentuthane lamazwi akhunywa babamkhulu leyo ngoma ngoba ezinye izinto ziwumyalezo ezihlabelelo kaShembe zonke kusukela engomeni yokuqala kuze kufike engomeni ka242 ziyakhuluma ungaba imithandazo ungaba kodwa yemiyalezo ethile kodwa ziyakhuluma mfokampofana nawe umlaleli ngasekhaya kodwa ngiyafisa sigxile sibheke kona ukuthi ifundisani leyo ngoma ngoba sizwile nawo uyidlulisa kade ngicabanga ukuthi bengomunye omncwabo obuhambele ngabona abegunda amakhanda ngicabanga amaKristu bevuma ngamakhanda ukukhombisa ukuthi lento ayibhalwa babamkhulu ijulile khona ukuthi singabantu basemhlabeni ezinye izinto kasinake noma ezinye izinto siyithatha njengomlolozelo ezikhona ezihlabelelweni angazi ngokwazi lakho mfokampofana ukuthi ungathini. Le ngoma ingoma ka226 le ethi kufa wena uyisitha iyabhalwa inkosi yesibili inkosi Langa uMasikode nabalothawule yabahangula ngokwehlabelo lokuthiwa ke le ngoma yafika enkosini Langa noma yabhalwa eMkhayidini ngo1945 kwaZulu le ngase Richards Bay le ngoma ngalelo langa ngikhuluma ngayo kuwo njengoba kuJuly nje bengisemncwabeni le ePortchefstroom endaweni yasoShabeni inkonzo ke bezikhona ziningi ngoba inhloso bekukuyobungaza umndeni wakade uhanjelwa waseMambatheni kodwa indaba enkulu ungalesi sihlabelelo amazwi kaShembe akawi phansi ilokho afika kulelizwe uma ngaba yawa phansi ngabe leli bandla lamaNazaretha lingaka noma ngabe likhona kodwa ungabe nje kuyileyo ncusana nje khona kodwa lingaka nje likhulu usuku nosuku ngakho lokuthi izwi likaShembe liwi phansi ngaleyo ndlela ngithi ke njoba wayethu uShembe kufa uyisitha kubona bonke ukhuluma into ekhona ngoba akekho umuntu ukujabulelayo ukufa komuntu kodwa into uShembe asinqobe ngayo noma iqiniso lakhe angazange alifihle ngayo ukukhuluma ngezwe siyakulo lela athi kwenye ingoma ka195 athi ngilithanda ngingalibonanga ngilithanda ngokulizwa kodwa futhi kukhona engomeni yeshumi kusona ihlabelelo uthi umzwa wamaNazaretha lo okhanya ngaphezulu kwelanga nenyanga kusho ukuthi eyintweni eziningi uNkulunkulu akakhuluma ngazo kodwa usithembisa izwe esiyakulona ingakho ke uze uthi ke la usinikeza ithemba noma usinikeza lento ethi wonke umuntu oyinkosi oyinceku noma ngabe ungakanani kodwa sonke siye emhlabathini siyombatha impethu nentuthwane simbathelani ngoba indlela efanele sidlule kuyona ukuze siye ezweni esingalaziyo lela akakhuluma ngalo uShembe uze uthi kuyona leyo ngoma Nkosi ngisindise ekufeni kwesibili cishe ivesi yokugcina leyo athi ngisindise ekufeni kwesibili ngoba ukhathazeke ngezwe esiyakulona ngoba ukufa kokuqala yikho lokwendlela eyezweni elizayo kodwa lokwesibili sekukulahlwa komuntu ulahlwa komuntu ehambeni kwakhe elahlwa njalo ukungenzi kwakhe ungenzi kahle kwakhe nalo umkhokheli ukuthi umlondoloze kangakanani
endleleni yakhe. Shothi mfokampofana ngamanye amazwi uShembe thanda umuntu wakhe uma ethi ngisindise ekufeni kwesibili la uyamncengela ukuthi inhloso yokuthi uShembe athi asilibone lelo lizwi elizayo yokuthi fanele senze kahle sihambe kahle ukuze sikwazi ukuthi ngale sibonane naye. Kuyazanywa Mageba, kuyazanywa sonke njengoba sikhona akekho olungile. Namanje ngilokho ngisho njalo lento angicabangi ukuthi ukhona olungile kodwa ilona lo uyazama. Kodwa umusa wakhe ulokho wehlile phekweni. Uhlayezi umusa wakhe awudeli kuba khona ingakho ethi njalo uma sizivuma sizibeka kuye uyasithethelelwe ngoba yena umthethelelo uzosithethelela. Ey mfokampofana ngiyakuzwa ngiyafisa futhi singene la sibona khona ukuthi abantu abaningi namuhla noma kwezinye zezikhathi okwakubalula mfokampofana kulesi sihlabelelo ubalula indaba yokuthi ubaba mkhulu ezinye izinto wake ikhuluma uBhombela zingakenzeki. Uma ngabe sengitshontsha nje kafishane ngaphambi kokuba sidlulele emakethe ngiyafisa sibhekela mfana ukuthi emthandazweni weSabatha ngiyazi ukuthi njengomfana lapha ekhaya umthandazo weSabatha ungomunye wabantu uma ngabe kuthiwa kune visitor okufunde uma phakathi kwabantu kwaManazaretha khona lathi baba mkhulu bandla elikhulu likamenzi wezulu nomhlaba. Ngiyafisa sibhekele yandinyana la athi khona bandla elikhulu uma ungahlehla uye esikhathini la lomthandazo wabhalwa khona ngicabanga ukuthi abantu ababelandela uBhombela ngaleso sikhathi mhlawumbe babe u5 beya ngokunyuka 15 kodwa uma wena ungayithatha uyibeke kulabo abantu ababe u5 noma bebe u10 uzwa kufundwa lencwadi kuthiwa bandla elikhulu kwangingafikani kuwena lokuthi hawu uBhombela ukhuluma ngaliphi ibandla elikhulu ngoba siba u5 nje namhlanje uma uthiwa bandla elikhulu yini into ayibonayo phakathi komsi. uNkulunkulu wenza isimanga weMageba ngoba imvama uNkulunkulu into akunikeza yona manje sikungasetshenzwa ngamanje. Imvama ngisho ukuzalwa komuntu umuntu uthola amehla athola izandla athola inyawo athole zonke izitho zomzimba esasesiswini engazi uyisebenzisa esiswini kodwa uzosebenzisa esikhathini esizayo masezelwe. Nangaleso sikhathi uNkulunkulu ekhuluma ngalezi esuke entabazwe kwafika isikhathi la khona ekwehla khona ishiti kwehla into nje enkulu emhlophe athi mayithi uyayibhekisisa ubaba omkhulu ebuzwa ngayo washo wathi la selithilizwa hayi lento oyibonayo wena nje ubona nje abantu bakho laba abantwana bakho bonke labo bayoba ngangeyihlabathi zolwandle kwakushiwa aManazaretha. Manje ngaleso sikhathi wayesevele nesowabona aManazaretha sebabona abantwana bakhe ibandla lingekho. Uqambuza lana nje Natal uzoliqala ibandla uselibonile yena ngoba unamehla abona ngalethi nalapha sibona khona. Manje leli bandla elikhulu likamenzi wethu akhululwe ngebandla lona lelo libona lapha ezweni kuphela ngoba ngisho ngathi thina osikwenza lapha ezweni akupheleli la kukhona la kuyakhona. Hayi mbukelo muhle bona streaming usahlezi ke nami ngumntwana ukandakanda ongahle umfulo ngashi kanye ke nensizwa yakwaMpofana usithandiwe njengoba ke sibukisana sicathulisana ngendaba kaNkuluNkulu kayekho ke noyedwa othi uyayazi indaba kaShembe kodwa uma ngabe isikhona phakathi kwethu siyibona ngamehlo yesizame nje ukuthi la siyibuka khona siyibuka kanjani kodwa asinakuyeka ukusho ukuthi uShembe ubani phakathi kwethu kanjalo babamkhulu bafakaza ngayo umkhulu bethu kwafika enkosini yesibili ihuka saya kungalezindi inyanga yezulu saya enkosini yayizolo inkosi yomsa uthingo namhlanje siNkulunkulu wangampela unyazi lwezulu kodwa ngiqonda ukusho ukuthi uzodlusuthe namhlanje ake siye ngasetolo siyabuya.
asiphinde ke sikubingelele sikwamukele mbukelo omuhle webonani streaming lapho ngasekhaya ke uma uqeda ke kuvulela ke noma kusijoyina sisekhona la uhlezi nomntwana ugandaganda ongahlehli umfulo ngashi ogobhoza ubusuku nemini ohlelweni lwethu oluthi bonani uvela emafini uzokhumbula ukuthi inyanga kaNtulukazi le la sikhuluma khona ke nama guest wethu kanye njoba namhlanje sikuphathele ke insizwa yakwaMpofana usithandiwe uma uqeda kusijoyina ke ungabe usasala hlala nathi la kubonana streaming mfoka Mpofana asiqhubeke ndoda madoda ngicabanga ukuthi athi omunye umuntu ozathu ukuthi kukhulunywa ngokufa abantu abaningi phela bayakusaba ukufa kwesinye isikhathi kodwa ekugcineni ukwachaza kamnandi la ukuthi indlela yokuthi le sibonane noNkulunkulu kodwa uma ngabe senze kahle mhlambe komunye umuntu ocabanga ukuthi kungani kubalulekile ukuthi uma umuntu ecabanga ngokufa nokuphila kwaphakade esakhula kunokulinda aze aguge kubaluleke ngani ukucabanga ngalezi zinto uma usaphila nje la emhlabeni webhuti kubalekile indaba ezitha ngoba ngishilo uShembe wehla namaqiniso wawabeka phakathi kwabantu sekuba umuntu nje uzibalekela la esontweni lama eNazaretha kunamaqiniso akhulunywa uShembe adweba umuqa kuwo ukuthi ma wenze lokho nalokho ngeke ufike la kiwa khona manje ke ukubona lezi zinto noma ukuqikelela nokwazi usasemncane uthola ithubelanene lokuzigwema lezo zinto akhuluma ngazo Shembe ukuthi mawenze lesisono awuyi mawenze lokho awuyi mawuzithola usendaweni ethize enje awungeke ngizibale mina ngoba angigcotshiwe kodwa zikhona izinto ezinjalo amaNazaretha lezo zinto eziningizazo ayazazi izinto ezingadingi ukuthi zenziwe umuntu uma ezenzile zimqhelelanisa noNkulunkulu zithi noma ngahamba emhlabeni ngeke asahlangana yingakho ke sithi unenhlanhla angaze isimanga sokuthi ukwazi ukubona uNkulunkulu usenganeno usanesikhathi usanalo ithuba lokuthi uzigweme lezi zinto kunokuthi uzugcina mhlawumbe usumdalo so wakwenza wazi ukuphinda mfoka Mpofana uselapho khona lento esibulala ikakhulukazi thina abantu abasha khona lento ukuthi uma umuntu edla isono ngenkani bese eyana lokhu uyiduduza athi indlela yebo uShembe ushilo kodwa thina kusiza kanjani ngoba kangizazi ukuthi ngikuphi kulabo bantu ethi umuntu yena indlela zokuthanda umuntu wakho Nkosi zaziwa uwe ethi uShembe athi umuntu vele uShembe kungenzeka ukuthi angithande kodwa ebedla isono ngenkani leyo nhlanhla enjalo ukuthi uNkulunkulu noma ngingcolile kodwa ukuavoida noma ukuyigwema phela nawe entweni obonayo thina Nazaretha kalihambi ngalendlela engihamba ngalo mina kodwa bese ngibuswa ukuthi vele uShembe engangigeze ezoneni zami ngingene ungathini kulokho ngoba kulo muntu usuke esenza into ngenkani ebuswa ile yanto ukuthi uShembe uyamgeza umuntu amfake ezulwini kodwa ngibe ngiyenza into engikhuzwa kuyona ethi Nkosi yesibili bakhona abantu ebandleni abasuke bekhona kodwa bangebona bakaNkulunkulu abakaNkulunkulu abantu bathi noma bonile hayi ukuthi aboni hayi ukuthi futhi okungalungile akubehleli kuyenzeka kubehlele kodwa futhi ithi ingoma kaShembe uyathanda abantu abayisolayo uyathanda futhi abantu abagcina inhliziyo eqinisileyo so angikwazi ukuhlulela mina kodwa engingakusho ngithi ugcizelela amazwi kaShembe athi la nje basikhona singamaNazaretha sonke siyazama akekho noyedwa olungile kodwa futhi yena uShembe uthi uyayithanda abantwana abazisolayo mase kwehlele ibana indlela yokuyisola ungenzi into ngenkani uyazi ayenziwa hayi cha uyayizwela mbukelo omuhle lapho ngasekhaya sisenaye umfoka Mpofana la ohlelweni lwethu esithi ke bonani uvela emafini la esibukisana khona indaba kaShembe asisho ukuthi singcono asisho ukuthi siyayazi kodwa ila njengoba sikhuluma into elingana umqondo wethu njengoba saba nenhlanhla abazali bethu babona ke uNkulunkulu ehamba emhlabeni kodwa ke mfoka Mpofana ngiyafisa sibheke la siyazi ukuthi la esontweni noma abantu nje baphusheleka kakhulu entweni ezingcebo abanye bafuna udumo abanye bafuna lezi zinto njoba
kukhona namafoni bayatrenda abaqonda ukubaluleka kokuthi kunezinto njengoba sisenkolweni yobuNazaretha ukuthi kahle kahle ukuba khona kwami la kusho ukuthini fanele ngihambe ngigcine kuphi lezi zinto zomhlaba zisala la uma ubheka uNkulunkulu singambeka kanjani thina kuqala empilweni zethu njengabantu abasha kulokhu kuhamba kwalapha ekhaya ngaphambi kuba thina sibeke phambili sithatha udumo sinike lona nezinto nje zomhlaba ezingazi ukuthi siyayijaha bese ngazi ukuthi uNkulunkulu basesayidini singambeka kanjani uNkulunkulu empilweni zethu kuqala mhlambe indaba ezitha uthinta iphuzu elibalekile nelikhulu inkinga nje yomhlaba njengamanje umhlaba uthathwe i-social media kakhulu ngalendlela yokuthi ngisho abantu benza izinto obayakhetha ukwenzela u-social media kunokwenzela bona kunokwenzela amakhaya abo kunokwenzela uNkulunkulu bakhetha umuntu angayenza into ayazi ukuthi lento ngeke izibe yinhle ekhaya ngeke izibe yinhle uNkulunkulu kodwa mayibonwe i-social media nje kwakhulunywa ngayo kwajatshulwa kuyona kulungile ngabe asinazo izinto eziningi ezikhona ngaba zenzeki lapha ekhaya kunento ekade zenzeka before ngoba phela sikhula khona nje sabafana silo siyingane sikhula khona esontweni kunento eziningi kade ingenzeki but esenzenzeka manje ngesimanga sani sa social media kunento eziningi ezenzeka ngisho abantu bekhuluma uyeza umuntu mayikhuluma ukuthi hey lo muntu akasacabangeli labantu abalapha phambi kwakhe akacabanga ukuthi lento mayisuka la kona lento iziwa abazali bami izoba njani kunalokho ucabanga social media ukuthi mayiphuma la athola ama likes athola ama comments athole yonke into ongayicabanga adele ifa lapha kade ngenxa ya social media noma yezinto ezothokozisa umhlaba ebe azi kahle ukuthi lezo zinto isiphambene noNkulunkulu isiZulu fokampofana sithi zibanjwa zisemaphupho ake sibuye size la kubaleka kangakanani mhlambe kumuntu omusha asimforce ngenkani kodwa kubaluleke kangakanani ukuthi umuntu omusha aqale ayihlanganise noNkulunkulu esikhathini samanje mhlamba ngisho mfethu ukuthi ayikho into ebalekile njengokumazi uNkulunkulu ngoba ukwazi uNkulunkulu ukukwenza uthola abazali abaningi ukwenza uthole odadewenu nabafowenu abaningi abazokhuluma ulimi olukhulumayo abazokhuluma lento ofisa ukuyizwa nalento ezokwenza ube umuntu kusasa ngoba iqiniso lithi ungabanga nenhlanhla yabazali abazisa uNkulunkulu mancane amathuba ukuthi nawe ukhule unalokho ngaphandle ukuthi ungazoyitholela uNkulunkulu wena usumdala kodwa ingane iyafundiswa nje ebuncaneni bayo ukuthi makuyisabatha nali isabatha makuyisonto isindisiwe noma isonto kweliphi ibandla ikhonza ngesonto iyafundiswa ngoSunday school incane ukuze ekhuleni kwayo ikhule yazi ukuthi impilo yomuntu ayipheleli ngaphandle kwaNkulunkulu lokho kulala kubazali isikhathi esiningi bese naye umuntu mayisekhulike leseqala sekwazi ukubona esenabangani komunye ayithola impilo ngakho uqhubeka kwendlela kodwa kubalulekile ukuthi umuntu mayisemncane azame ukusondela uNkulunkulu ukuzama ukuthi agweme lezi zinto engingakhuluma ngazo ngathi kunezinto uNkulunkulu akhuluma ngazo athi lezi zinto azenziwa umuntu umeke wenza lezi zinto ungabe uyiNazaretha noma ngaba kalona kodwa umuntu nje mewenza lento iyamqhelelanisa noNkulunkulu yenza amathuba amancane kakhulu ukuthi ambone uNkulunkulu ngenxa yokwenza kwakhe manje mozothola inkolo usemncane ukhula endaweni ekuyiyo uze uthi umfundisi uChilizo wahambayo walapha kwaMasha uthi inhle imoto ethi iphantshele emgaqweni ukuze ezinye zikwazi ukuyibona bese ziyayilekelela ziyisiza ikwazi ukuqhubeka nendlela kodwa uma izophantshisa ehlathini izogciliswela abantu abazoyisiza ngoba isehlathini ayibonwa umuntu injalo indaba nomuntu ke asisho ukuthi uma wazi uNkulunkulu ubamsula impilo yakho yonke uyawenza amaphutha uma umfana uyawenza amanye amaphutha awubufana uma uyintombazane kanjalo kodwa uma usendleleni uthi noma ulenzile iphutha likwehlela iphutha ubathola abantu abazokutakula bathi hayi mntaka kaNkulunkulu yebo uqhuzukile kodwa buya nayi indlela sesekuyindlela kaNkulunkulu siyazi ukuthi ngokubude bendlela nomphako ugcina ubola hayi cha siyezwa fokampofana sesikhona ekukholweni fokampofana iziphi inselele ezinkulu ikakhulukazi njengoba sibasha nje engizothi ke enibhekene nazo njengentsha yamaNazaretha namuhla futhi ukholo
lusiza kanjani ukuba uhlale uqinile endleleni yonyazi? Wazwajula umbuzo. Kodwa ke ingqinamba inselelo ikhona ziningi ngoba uyuthi mawenza into ukuthi uyambona kuShembe. Kodwa mayenziwe elinye ikholwa elingakhonzi ebandleni lamaNazaretha akushiyo ukuthi uyambona kuJesu. Akushiyo ukuthi uyambona uKristu ngoba kusuke kona umuntu. Kodwa inselelo thina esinayo ileyo ukuthi makwenzekile kwashelela umuntu oyinazaretha uthi ayibukani ke nabo niyambona uShembe wenzani. Niyabona abantu bakaShembe. Akube sashiya ukuthi awu niyambona uSithandiwe niyambona uMpofana wenzani. Iyona inselelo ke leyo enkulu ngoba igcina kuba sengathi ukwenza kwethu sibukisa ngoShembe noma sidayisa ngoShembe kanti ngishelelile nje nawe into obongayishelela nawe noma ngabe ukhonza kuliphi ibandla kodwa ngoba kwenze mina obonakala ngathi nginesihlushwana ngiyinazaretha bese kuthiwa kwenza uShembe kanti akenzanga uShembe. uShembe ulungile ngezikhathi zonke. Kodwa ukwenza kwethu nokushelela kwethu kwenza kube sengathi uyena osithumile noma osifundisile kanti uShembe akakufundisa ukungalungi ufundisa ukulunga. Uyayizwela mbukelo omuhle kwebona ne-streaming isikhathi siyaphoxa kakhulu kodwa ke ngicabanga ukuthi lapho ngasekhaya sesiya emaphethelweni nobaba ke uMpofana umbuzo esombuza wona umbuzo nje wokugcina bese sigoqa uhlelo lethu kodwa ngiyathemba ukuthi usenathi futhi ke uyalithokozela uyalijabulela uhlelo lethu namhlanje oluthi bonani uvele emafini la esinensizwa khona ke yakaMpofana. Mpofana sesiya ngasemaphethelweni ungathini mhlawumbe umyalezo wakho kwabanye abantu abasha abangakuthathi kungathi uma ukhonza uNkulunkulu noma bangakuthathi nje njoba isisakhuluma ekuqaleni ukuthi ukuba yiNazaretha manje ungazi ukusestylini ngendlela okwenza ngakhona izinto kodwa ungathini umyalezo wakho kulabo bantu ukuthi abangakuthathi nje serious ukukhonza unyazi siyazi ukuthi iziningi igameko ezenzakalayo njengoba siyabantu thina abasha ehambeni kwethu kodwa kulabo bantu labo khona abantu abafika futhi ebandleni fokaMpofana uthothi njoba bebuthisa ubaba la ebuhleni umuntu akudele imali yakhe agibele ezela ebuhleni ekugcineni la kuphuma imemezelo kunemisebenzi yala ekhaya esetshenzwayo indlela zokuphilisa umuntu uShembe eziningi khona abantu abafika bengasebenzi kodwa baphume phakathi komuzi mase kuvala umhlangano bethola imisebenzi abanye bathola abantwana abanye bathola imishado abanye bathola imizi yonke into iyenzakala la ngoba uNkulunkulu usuke ememezile uthi akwenza ukuthi kodwa ngikho lapho ikakhulukazi njoba sisondeze wona njengomuntu omusha ungathini kulabo bantu abasha uma sebefikile la ebuhleni ngifuna sithathe sibhekisela ebuhleni uma sebefikile egcineni behlaba yanyuka abaqonda ukubaluleka kokuthi uma bephakathi kwalomuzi ikuphi ofanele bekwenze ungathini umyalezo wakho sesigoqa loluhlelo lwethu? Ndaba komkhulu mhlawumbe umuntu akasho ukuthi angikhumbuze ukuthi ukuba khona kwethu phakathi kwalomuzi sikunumber 57 isihlabelelo sifuna indlela ekhaya. Iyona into esiletha kulomuzi. Konke lokho kunye asilethwa ingcebo. Asilethwa imfuyo nani namakhosikazi na yonke into enhle ongayibala. Akuyona into esiletha la phakathi kwalomuzi. Into esiletha phakathi kwalomuzi ukufuna indlela. Lezi ezinye izinto ziwumusa. Bonus. Ziwumusa kaNkulunkulu ngokucabangela umuntu ngokuzwela umuntu ekhaleni kwakhe ekudingeni kwakhe nasekwesweleni kwakhe kwesinye isikhathi nokuziveza nje ukuthi umenzi wezinto uyakwazi ukwenza kwenzeke kodwa thina into esiletha phakathi kwalomuzi akukona lokho thina sifuna indlela ekhaya ukuthi mase ngalezi yayinsuku sikwazi ukubonana naye nangala kwethuna kodwa konke sizofuna ingcebo lokho sikuthola ngendlela ngoba abanye uthola ukuthi kwayona ingcebo bayithola emakhaya ngokuphiwa abazali babo ngokuthi babezelo beyifumbethe lezo zinto bakhona abantu abanjalo othothi uyasonta ngoba ethanda uShembe njengoba ekhonza uNkulunkulu kuphela kodwa konke kunye ukuthola wakuphiwe ekhaya ngoba wayifumbathiswe ekhaya kubo omunye afike ngempela engafumbathiswanga lutho kubo kodwa mayifika lapha ekhaya afika yithola izinto kukhanya kodwa akukhona lokho kusilethela sifuna indlela lapha sifuna indlela ekhaya ingakho ngihlezi ngisho ngithi mina
iyangikhathaza into yokuthi umuntu mayikhuluma ekhuluma phakathi kwaManazaretha kube ukuthi into nje angayikhuluma kuphela azasho umunyathi hayi ma uNkulunkulu engakakuphendula usho ukuthi awuthandazi kahle bese ngivele ngibona ukuthi hey kusho ukuthi labantu abangaka abangenazo izinto abafisayo ukuvusa imizi yasemabuku kusho ukuthi abathandazi kahle laba abafisa ukugana bafisa ukwenza yonke into abantu into ezibalekile izinsizwa nje eziningi ayisebenzi kunzima ngisho ukuhlanganisa impilo ziyafisa ukuvusa imizi yasemakubo iyafa bekhona phakathi kusho ukuthi abathandazi kahle khona bangakusho kahle angisho ukuthi kuronke kodwa kumina ngedwa nje kuke ngifikele kanjalo ukuthi egcineni ngosuku fanele sisho ukuthi ukuba khona kwethu lapha kulomuzi sifuna indlela ekhaya lokho kunye sisuke sikhangezile nje uNkulunkulu sincenga umusa sinethemba lokuthi ngelinye ilanga nathi uzosipha umusa uselapho Mpofana ngaphambi kuba sigoqe embukeli lapho ngasekhaya usuchazile wachaza futhi ngicabanga ukuthi nobani uyambuleleka uthi sizofuna indlela usho njalo uShembe nasesihlabelweni sakhe ethi 57 uthi siyayifuna indlela uthi kodwa ibale emazila abaningi ebebeyithanda lapho uzokhumbula uzoba ufakazi ukuthi zolo lokhu besinabantu bebekhona phakathi komumzi naye ngicabanga ukuthi indlela bebeyithanda kodwa yabalimaza abasekho phakathi komumzi uthi khona lapho uthi qiniselani maqhawe kupheleni kwalezo inhlungu niyongene kuphakameni manje angifisi mina ukuthi i-direction ishintshe ngoba ukusenzela kwakhe uShembe izinto uyazenzela njoba enza ukuthi abantu bawabone amandla akhe bambone ukuthi uNkulunkulu ungakanani ophambi kwethu ngoba vele kwasekufikeni kwakhe uShembe efika kulelizwe white noma ekhuluma kodwa enezinto eziphathwa yazenza yena ukuze abantu bazi ukuthi yena akafani nabanye abantu ukuthi akaveli kulelizwe kodwa lokho akuyona akusona isizathu sokumkhonza kuphela asanele bafowethu siyafakaza sesifakaza nje njengoJesu ukuthi uJesu wakwafica impuputhe endaweni ethize wakhipha amathe wahlanganisa nodaka wasegcobe efaka emehlweni uyabona impuputhe kodwa lokho kwangenza ukuthi uJesu wayifakaza ukuthi angiveli ingakho hlezi ngisho ngithi mina noma uNkulunkulu mina ngedwa njengoMpofana ngathi umnu Shembe unyazi lwezulu akasiyo uNkulunkulu kusho mina akungeke umshintshe ukuthi uNkulunkulu engenzelile mina okuhle engangenzelanga futhi okuhle kodwa kumshintsha ukuthi yena ubani Mfokapofana ngaleko kumosha isikhathi asithokoze kakhulu Mfokapofana bese sisho ukuthi kube intokozo kakhulu la ohleleni lwethu oluthi bonani uvele emafini ukuthi sibe nawe ngaphambi kwasigoqe sisho ukuthi ke namhlanje besinawe ngizothatha leli thuba kokugcina ngikunike wena Mpofana ngicabanga ukuthi mhla ka22 njoba ngishilo la sulivula uhlelo ukuthi ungomunye wabaculi eqenjini ke labafosi awunqenqe umeme ukuthi kwenzakala mhla ka22 bese siyaphetha uhlelo lwethu ngibonge Sithule Sikandaba ngibonge kubonani streaming ithuba engiliphiweyo namuhla lokuthi nami ngizophosa esivivaneni lapho kuphosa khona abayingcwele bezama ukukhuluma ngoNkulunkulu wasebuhleni baManazaretha uNkulunkulu wasephakameni okuphakade ngoba uNkulunkulu wakhuluma kakhulu ngalomuzeki kuwo asethembise ngawo nebandla nje lonke laManazaretha ngiyabonga ithuba mhlamba ngisho bantu abahle basezulwini ukuthi mhla ka22 August sizobe sihlangene lapha ePlayhouse cha sizobe singakusonti kodwa siyobe senza nje ubunandi sihlangane ngeinkole ezahlukene thina sikhona ezamaNazaretha sikhule ngaphansi kwebandla lamaNazaretha siyobe sicula kumnandi kukuhle kunjeyana namaKristu nawo siwa inviteile bakhona futhi abacule abakhona abaziwayo abazobe bekhona beqhamuka emahlelweni amanye ahlukene basindisiwe Zayoni Apostoli sonke sobe sihlangene lapha yana sidumisa uNkulunkulu siqala ukuhlangana nje endaweni eyodwa sonke ngeinhlelo ezahlukene kodwa siyothi sonke uNkulunkulu munye siyosho leyo ndaba enjalo mhla ka22 August amathikiti ayatholakala 150 web ticket nase Boxer nase Pick n Pay uGeneral Loy uVIP u300 rand ahlanganeni khona mhla ka22 siyothokoza kakhulu Siyathokoza kakhulu Mfokapofana ukuba nathi la kuyibona ne streaming sazi uNkulunkulu unyazi lwezulu lenganikhulisa njalo niqhubeke niqhakambisa ukuthi uNkulunkulu onyazi lwezulu uye nakwelizayo nala emhlabeni siyathokoza kakhulu Mfokapofana Ngiyathobeka kakhulu ndaba komkhulu ngiyabonga kakhulu Sibonge embukelo omuhle
lapho ngasekhaya usiboleka kwakho nje isikhathi sakho ukuthi uhlale nathi singelutho kodwa sizama ukukuvezela zonke izinto ezinhle esizibonana streaming ngasonke isikhathi. Nina ke benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva kwintokozo enkulu ukuba nawe kulolu hlelo lethu. Sesiyagoqa ke sifika emaphethweni alolu hlelo lethu oluthi bonani uvele emafini. Unyazo lwezulu alibe uNkulunkulu emathanjeni awubaba mkhulu benu, lube uNkulunkulu kini eniphile enyameni anisibekele njalo nasemzini enihlala kuyo. Siyabonga kakhulu.